يسولي اسن ثلاثة تمديد القديش نسين وسن تمليليت تفسوت نغلا سيسيون اوردينير دو برانتون بوغراو غرفن الولاية نتيزي وزون لابيوين سلحالة ونركي دارا ذي ثغيوان تاع الزوغن عند سنة التميوين تيخصيمين مازالي ثنت بعدنت غف تفرات جرسنت ذي تموغلين سنت غف فمك إلا قد يلي الولي نتيزي وزوماس عبد القادر بوعزغين يقرد ثغرين يويدي قدشن دي السرتيت لا دغان يعقل لابيوين اكو تغمسا اكن اد حركن باش تسركد تسوات ذي ثمن يعزوغن اسيد نسل. Il y a deux sessions, il y a une session sur l'histoire d'Alsace. Donc c'est moi qui vous interpelle, les politiques. C'est moi qui vous interpelle. Également à la presse. Également à la presse. On ne me demande rien. Il n'y a pas un conflit où elle est quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun conflit. Moi je ne veux rien. Que les choses se normalisent. Programme تاع العام اللي فات n'a pas été exécuté à Alsace. Qui faut-il? Oui, président APC. Le programme de 2010, de 2015, il ne va pas être réalisé. Qui c'est qui faut-il? Pour le citoyen, quand il est l'otage, quand il est ballotté dans des manipulations, je ne sais pas de quel ordre qui c'est qui est derrière. Pourquoi? Citoyen, moi je dois faire ça. On ne pose pas lui, c'est citoyen. Quand 1500 de nos logements sociaux et 1000 logements ne seront pas réalisés, c'est Wali qui paye. C'est Bouadi qui paye. C'est le citoyen d'Azazga qui paye. Les politiques et la presse, ils sont pour beaucoup dans le règlement de la situation. Ils sont pour beaucoup dans le règlement de la situation. Parce que pour le force publique, qu'est-ce que ça a dans les forces publiques? Force publique, elle est efficace contre l'ancrage politique, contre le fondement politique, et présent, elle est là, on se sent un peu fort de tout ça. السلوية لابيوي مس حسين هارون يوكذد ذي ثما سكن يوافق الولي ويوكذد ذي ثما نظن باللي يبد ارثما بوفرين النغلي زيلو تغيوان تاع الزوغن اسيد نسل. Je me suis déplacé deux fois à Azazga. Je me suis déplacé deux fois à Azazga en délégation. J'ai rencontré les citoyens d'Azazga. J'ai rencontré cette coordination. Je lui ai dit, on accepte tout, dites ce que vous avez à nous dire. On travaille ensemble, le Wali et moi, mais pas de dissolution, jamais. Nous avons refusé, nous sommes avec ces îles-là. Nous ne cherchons pas la paix, nous avons compris ce qui se passe et nous condamnons. Nous nous disons, nous ne sommes pas avec cette coordination. Nous n'acceptons pas ce qu'ils demandent. Nous souhaitons, nous exigeons que les élus soient rétablis dans leur droit. أين قلقن ذي غني الوالي ظلا قريب بخام التدريمت نغن طريزور الولاية يمدينا ماشي يزمر كان هذه يعضل خلاص نوازل 300 ألف قمدان معنا يزمر أدياوين هي الحالة يسكبانيين ذو عضال يصنفر نغمو ذي الولاية. Imaginez un moment. Le trésor, par le trésor, passe le salaire à peu près de 300 000 fonctionnaires. Le mois de mars, comment ils vont être payés? Maintenant, ces grèves illimitées. Quelle logique, s'il vous plaît? Quelle logique qui fait que 50 ou une centaine de fonctionnaires paralysent le développement et le met, c'est pas moi, sur le point de déraper inévitablement. Ça profite à qui? Quelle que soit la revendication, ça profite à qui? On a tous des problèmes. Les autres fonctionnaires n'ont pas de problème.
وقبل لايا إلا دوس قردش تحواشي إصنفارن ونجمو ذي الولاية إدي قدم ونمهل لا بلانيفيكاسيون إدي تبع ووال إدي بين الوالي ذي غن غاف إصنفارن إمقرانا باشو كان الوالي يناد سوذم نكرن نشرحها باللي ويسهل راه ديالي ونجمو ذي الولاية إما رانزراكن غير 2010 أكو 2014 يلا دوغلق بوخا من الولاية 33 إبردان يخمن تغيوانين تواغلقن أزل 412 إبردان وإذن دايرات 114 إبردان أكن ديلا وغلق ذي غنولة ذي بردان ذي الولاية 118 إبردان أكن ثدينا أطاسي سقسيين إيدي تبعن الرابولي يتقدم الولاية غفي صنفارن ونقمو ذي 2014 معنا في مثال إعزوغن أكد لاقرافي إخدام تريزور أما كن جانتي عقال لابيوين آدم فراقن بلا مروان في ريريث غفي استقسين نسن بالقسم محمد سعيد سكتي زوزو.